Il-manifattura hija tassew importanti għal pajjiżna. Irridu naraw li bħala gvern alternattiv nibqgħu nagħtu is-sapport u ninċentivaw lil din l-industrija sabiex tkompli tifjorixxi. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt żjara li għamel lill-kumpanija Seifert Systems f'Ħalfar, kumpanija Ġermaniża li tipproduċi sistemi industrijali tal-kontroll tat-temperatura. Mal-wasla tiegħu fil-binja ta' din il-kumpanija, Alex Borch intlaqa' mill-kapijiet ta' Seifert fosthom iċ-Chairman u s-CEO Michael Seifert u t-tifel tiegħu li huwa General Manager Philip Seifert. Din il-kumpanija li ilha topera f'pajjiżna sa mis-sena 1991 tħaddem magħha madwar 480 impjegat. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista seta' jara mill-qrib ix-xogħol li jwettqu bl-idejn u anke bil-magni il-ħaddiema f'din il-fabbrika u t-tip ta' sistemi li jikkreaw fosthom arja kundizzjonata għall-applikazzjonijiet industrijali, wire harnesses u filter fence, fost oħrajn. F'kummenti lil Net News, Alex Borch tkellem dwar l-investiment impressjonanti li qed tagħmel din il-kumpanija, inkluż fir-research and development u fit-taħriġ tal-ħaddiema. L-automatika u r-robotika hija wkoll ċara f'din il-factory għaliex l-investiment ma jaqafx, il-fatt reċenti għadu kemm għamel investiment fenomenali. U anke l-ammont ta' esportazzjoni li jagħmel tal-prodotti li jimmanufatturaw minn hawnhekk, jiġifieri l-ammont ta' elettroniċi li jiġu manufatturati hawnhekk hija impressjonanti u dan huwa sinjal ċar huwa eżempju ta' kemm il-manufattura hija importanti għal Malta u kemm il-Gvern irid ikompli jagħti l-appoġġ il-kumpaniji bħal dawn sabiex ikomplu għaddejjin u jkomplu jħaddmu l-ħaddiema. Michael Seifert kellimna dwar l-avvanzi li għamlet il-kumpanija fl-aħħar snin u l-investiment li sar u li se jkun qed isir fis-snin li ġejjin. Well, we have nearly tripled the size of the company till 2013. Especially in the last 4 years, we have forked out in total, I think, 21 million or 22 million worth of investment. And we cannot stop. You have to continue investing. We have to continue investing in automation, in efficiency. Labor is scarce, we know that, hard to find. So we really need to make sure that low labor levels are being phased out and being replaced with automation. Għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borch kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Rebecca Borch, Mark Anthony Sammut, Ryan Kallus u Stanley Zammit kif ukoll il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Noel Muscat.